Ungenza nje ngishiselwe understand. Hayi ungakhumule sisi. Yekela lo muntu okubuza ukuthi ujola nobani ungangichela amanqatho omnqundu wena. Kwenzakalani uthi kwenzakalani ubani lo ogcina ukumgcina manje ungazongijwayela kabi wena sina 5 years yonke kanti uhamba ujola la ngaphandle sengihlanye ngahlanya ngawo sokuthi iside chick cause wena no ungangijwayeli kabi lo muntu ubani uPrecious ngifuna ukwazi ukuthi ubani uPrecious ungijwayela kabi wena yazi ungijwayela kabi ubani uPrecious ngifuna ukwazi nina 4 months sina 5 years wena uhamba wenza ama relationship amasha la yini sengiyakubhora like ungichazela amasimba uthi kwenzakalani I wanna know who's Precious nihlangane nini kwenzakalani ukuze uye kuye bekwenzakaleni uspecial umoya wamasimba niyayisebenzisa nje icondom oh that's nice congratulations on that unesibindi sokungitshela lawo masimba ongitshela wona the next thing uyabuya uzolala nami straight how so uyavuma ukuthi uyangijolela vele okay fine oh okay mina ubungasho ngani ukuthi sihlukane sho ukuthi vele mina ubungasangithanda lokhu ngenze into esina awungazi kahle wena ngizokuyela lapha kwaMayimayi uzobuya back la kimi angeke uzohlala nami 5 years ungimoshela isikhathi the next thing u expect ukuthi uzovuka ungishiye nje kanjalo ungangijwayeli kabi wena yabona lo Precious lo no ungangitshela ukuthi ngiyakuphaphela usithatha phi isibindi sokuthi uzokutshela abantu ukuthi wena una 4 months ku relationship why ungakhulumi ngale relationship yakho ya 5 years sho ukuthi mina I'm nothing to you yo ngichela kakubi shembu yazi ungijwayela kaba ungibona ungazi yo mamela ungangitshela ukuthi ngimamele like ngizosithola kanjani isikhathi sokukumamela after yonke lento oqeda ukuyenza vele awungeze umamele wena mawusulo mjida wena ufuna ukuexplain umjida wami wani ubani lo seceleni kwakho ubani oseceleni kwami angithi uzichazile wena ufuna ukutshela kangaka awuzwa kanti awuna indlebe lo bonayo umbani nikeze iphone wayisumbhalela phansi yazi ukuthi nje uyangicasula nje wena uyangicasula